Ania luone Mark Medina, good former councillor me pira wena pirugwena. Ya tinu bela yum. Icha me atia lobo yo ameya chukatat or the divinity. Ng'iyo piny ate neno ate luongo ni bedo tamore kera ni jo city council tindo otiyo gi maber machako yudo wayo en kar ma bedo penyo te ko bani mano obonge yit ya obedo yo matek ko obonge yit yo nitie kelo peka pol ka otu nitieno mon na men nitie duogi chup kire melar ko mi bere pepien street kids duong kan yo me ya ta ta wundu sinya be na hen na yo donga kwa ni iti wa wunu be kiente me tie binu ko wa wunu yugo wa wunu yo obonge yit eno tel yo ko tije me tie tije chal po be no kono be tichu bonge yit eto manu be tich me city council ye po bonge yit atek menen chian kir kita jo tie ne pe ho kir ko me yo ente katu chal la lar me lar wa ko me yo do ko ni ko por me bura me tie winyere ningo mio entie titi pe megene manu petio bonge yiro neno kat kiana me jotia be ye pen jo achela mabole jo wukuire ndio achela mabole bonge yit kuir so eno ya achalo papo meneno ni mon tie dungere wa papo tini tieno mone na nutia lo biyoni joy no ya yenye ping meneno ni otino chiemo er ka yinde duoga tin tiene ni modo ko te mayo ko pia duogi me yo arach no po bero gina be ko papo lara ko bugire petie akwayo kane ba miro mi bonge yit yot kom ba miro mi rieho metela nyen opoya te pero council achiel is city nera city west division ye me ko pocha duong to kwan to ba arachiel bot Cedric honorable Cedric bonge yit pi timing ape ameno kelo nera city west ko lewo di city dong iko kome kana me meja wak mutan tele kana me bol kui ame cholo ground rent ame cholo don mutan Cedric bonge yit utuni chawe ku kome apoe met suara kwayo ni city mayor an kum da boli kui ba ana boli kini kui eta kina yiti pi no pebe beru pima ni makokari makojo ko ni bini makomo tedero dino tedero no luo bongi ka ma hamara no tie bi ko ma hana da toro ko ana tia tora de ko pe tia buru ping ya no ni pe ka tia ana amana toro ko ni pero jo kene do to kitara toro kene tidak ngom pe otedo tia ko witi ko ni ya ka ni au ma ko ni ko tie kor binu joro ba na parot ya ni ad ku ni ko tie ko ti kwene ko ti junction ne ti kwene en ko bi wa kon ko ti junction ti kwene pia na habi ni kar war tie me poti division ja ri ka chon tia ni war no re ko kan no ya war yo kwa ni ta kan na kai buli bara yang ke sor beda pe man me gino ti re e chini ja dungo chamo ko kwa che na kwa no te dero bueno por en no pero me diwa pe nga to pi bola ka te ko bia ka no tiel wen ka ni kun lo yo ko pe en kuira mo yero gino en kuira mo yero nga bongi ka me le nyim ta pe mi nga to buri yo wen na ko bini ko pu ko du para poe. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.